Maabig ya oras, at si katayo lalamat. Pinablimira na tatang agagitan kakaaro. Maminsan lalamat, sukimatan tayo tan panaralan, ya ragdalem, sa libro na Apokalipsis. Kay iba tayo sayan bukta, nga perom, sa inahinay tayon kay iba, sa Mataraki, District Pastor na Central Pangasinan, Pastor Felipe Manlungat Jr. Kumusta kayo, Pastor? Welcome sa sayan programa lalamat. Ayos, salamat, Pastor. Ito na nga si Diyos. Okay man. Makakalikitag, Pastor, ta dyan pa nag-aral tayo, amin tayo at nababangatan na sayan leksyon. Tuwate babagam, Pastoros. Ang gano'n siya, makakaaral kayo may-amay sa aral tayo agagi. On, kanyan si rin, may salamat tayo Diyos sa katawan, ta si katayo ya ulupan na sayan relihiyon. So, inidan to na say spirit of prophecy. Kaya dyan doon tayo natalo santo tayo so sayan panaaralan tayo. Pastor, sakbay tayo ya, naralangan panag-aral at manpikasi tayo. Pikasi tayo agagi. Sang katagyan min nama, maaron min Diyos. Nagsayan bagta, salamat kami pang kanaunawa, yan niyarin min ituloy. Ya aralan, susari ang kablin salita yo, may paakarad saray sulat na sa Apokalipsis. Ama, ipikasi mi pantuloy, ya ulo pong kami na sa masantong Espiritu. Tapian maminsani, at nalukasan na sa nunot mi, yadarapan mi susari salita yo. At ni bilay mi kumunta pinantan, walan makatulong niya, yad ikasil na sa pananisya mi. Tanjad pan paraan mi kumaduan isabi na sa makapanyari yun anak. Idala nyo kami siri na masay, sukurin mi ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Pastor, sa iyong pangidala nyo pikakasi. Sa libro na Apokalipsis at amayama ya pitura. Lapod sa pitura, septenaris, kung tayo at numero na sa Diyos sa katawan. Watan sa pituran iglesia, pituran lamparaan, sa pituran spirito, yan nang tayo, Pastor. Ya, saksakay mo lamang yawa. Tantumot, nang tayo mo titan, Pastor, so sa may ibabaga tayo pitura ya selyo. Natanat, wala so sa pitura lamang, ya panaralan tayo. Sa may pitura ya trompeta. Pituran trompeta, Pastor. On, sa pitura ya trompeta. Tanatan, anto so sayan pitura ya trompeta, gagi kira, ya panaaralan tayo. Jad, paglay na say, nang tayo ni manawa, jad leutan, na say kumanam tan kumapito ya selyo, ni panangnang ditan so sa may babagato ya interlude, yan to agawa. Impanangnang nan Juan, no siyo para may nasilyoan na ani. Panaralan tayo ng bunag ya lesson, so sa may 144,000, may great multitude ya babagat tayo, tan anto sa karakteristik na saray nilaban na ani, aramay pakaalagay. Talapod sa ikwantuod, kapitulo 6, versikulo 17, siyo pa'y makaalagay. May makaalagay, si karamay 144,000, aramay nasilyuan. Natan, Pastor, antis, ya ipanangnang susamay kumapito ya silyo, aya may isasabi lang ng Jesus, wala susamay babagat tayo ya pitura ya trompeta. Say kabaliksan na say trompeta, at aya may warning, aya may final warning, at sara may tutuo, ya impulisay day masanto ya balita, ang dainawat si Kriston manangilaban, kaya wala susamay last ya warning at si kara, Pastor. Araya ramay ken Pastoros, araya ramay kabaligtaran to may inaral tayo sa may nanimbanag ya may asilyuan. Araya ramay singano impulisay da soselyo. On. Kanya, Pastor, sa ipapatlo na teksto tayo na rumugad Apokalipsis 10, versikulo 7. Basa tayo, Pastor. 10, versikulo 7, sekunto diagagi. Balet jaed sare agaw na boses na kumapitoy anghel sa no asinggerlan paknulen. So, saray misteryo na Diyos ikatula so nansumpal. Unong maong abalita ya impamta to saray aripunto propeta. So, wala ipapagato dyan, pitura ya trompeta, may kumapitong trompeta, paglepantula, may patanulan dala. So, Pastor, anto susamay gabay ito ni ibaga, walay background to ya, tapi ano naantaan tayo, aginatulay may 7 trumpets. Anto sa background, dasara may hudyo, ni paakaran sa trompeta. Inadaya gagamitan. Okay, jad Jewish background, yung tatawagan tayo Pastoros. Ang tataymat agagi so sa may sanctuary service, inaral tiratan na din bubunag. Jad background to agagi, kasumpal na sa may evening service, so may singano serbisyo lobby, di man na sanctuaryo, at kasumpal ya sa may dala Pastoros na sa may karnero, ya in sakripisyo, at ni iyan o dinunibukbok, di man sa lian o di man sa may
silong, di mad base, di mad salian, pastoros, sa may burnt offering, at untatanol may trompeta. Natan, wala ni sakay, no, kasumpalya sa may pari, at nanlapod sa may holy place, awa? At may wali tatawag ng censer, pastoros, may pangiinan din sa may insenso, yak yan, at betagandaman, Baknol. tapian, siyempre, no, binatag mo man, makmaksil, awa, narengal man, pastoros, si katuman so, mangiter na sa balag yatanol, dan sa may are papari, at singano, sibu kandala, so sa may trompeta, yung mga ibaga pastoros, siya asumpala, so sa may serbisyo, o programa sa manyalabi. So sa gabay ito na baga Pastor Manaya, ayay panagpatanol na trompeta, sa gabay ito na ibagayat amay nasumpala, awa? Asumpala. Asumpala may serbisyo, kanyan butagan la, may sensor, may insenso, may pananginan. Asumpala so sa may naibong laso sa may dala, kanyan pagnulon laso sa may trompeta. Asumpala so sa may service, diyan sanctuaryo, kanyan pagnulon la trompeta. So sa gabay ito ni ibagaya, ipanagpaknul na trompeta, at sara may hudyo, nung nasusumpal so sa serbisyo. Asumpala. Pastor, nung nanang tayutan si rin, nasumpala sa serbisyo, sa gabay ito naman ibagatan, asumpala so sara may pakagawgawad mundo, kanyan paknulon lamay trompeta. Oo, pastor. Anto so say purpose nata na sayan pa nagpaknol na trompeta, sara may totoo na agad din mangulod sa Diyos sa katawan. Okay. Yan, kin pastoros, basa tayo derbeli Apokalipsis 8:3 hanggang 5 sa konto di agagi, tapian na ubatan tayo so sa may tepet ng pastoros na naman ya no anto so kabaliksan to man agagi at sa konto di ay 3 tan 5 tan sa nanay anghel so din mago tan timon da arap na altar nanagna na saray o sakay insensuan balitok tan dan nadakkel ya insenso yan si katoso ipanuto saray pikakasi na lapag sa santos yaed tapo na altar balitok ya wala arap na trono. Yad 4 sa kwanto tansay asiwag na insenso pati saray pikakasi na saray sa santos simagap manlapo 5 na anghel dia arap na Dios. Yad 5 sa kwanto tansay anghel inalatoso insensuan tan si katoso pinanoto apoy na altar tan si katoso imbuntok to tapo na dalin at wala ray timumbok karol tan boses tan kidmat tan yagyag. So pastor, amay insenso ya ibabagato dita na yawa, amay abutagan la, so amay sa iya liligtoy at amay maingal, ya trompeta, sa igabay ito ibagatan manaya at warning, at sara may totoo, ya may utit, ya patauli. No ag kayo nid sayo undungel, maybe it's too late. Ang gapulay arom ya panaon ya magpatauli ira. Pastor, sa igabay ito ni bagaya manaya no amay trompeta at utit ya warning babala ya dapat mampatauli la namin. Tatono andi kasumpal tuya ya trompeta ang gapulay nagawa close of probation la. Anto ni pastor sa nanong yung Kasumpal to man natumbugan ko may babagang pastoros ya sa may purpose na may trompeta at mangiter na say warning at saray agaan ni siya. Sa labay tumamanayan ni bagay pastor at kin Jamot la may gapuan, yung mga wit, kasumpal na may trompeta pastoros at kin, mga wit-mut yan na sa panangukom, at sara may tutuon agad dimingel, rebellious, kung antod English pastoros, may nampaut ira, talagang biminag ira sa masanton Diyos, yan iner, ag-ira, kumbaga, sing ano, si kararaya may tutuon ng pairap mo, tad sara may anak na Diyos ang sama. Lapod saya pastor kanto danan tayo amay abutag amay senso imbasyon ta di madalin. Amay asuwag to nabutod tawon. Okay. Amay asuwag pastor sa gabay ton ibagaya ay may pikakasi na sara may sa santos. Amay pikakasi na sa santos imabot lad tawon sa gabay ton ibaga sirin dinengela na sa Dios sa may reklamo da may sakit amay sanok ya nalilik na da kanyan sirin unsa bila sa may panangukom. Panangukom Ta na dinangalay Diyos sa pikakasi na sa ren sa santo ta apay iraplaran maong. Sige sa may komodolanti pastoros no sa may trumpeta sinibukan dala agagi. Close of probation como naman pastoros. Labay ito ni baga after na close of probation ang gapulay tumbok dita no liwan sa may panangukom lang talaga. On tan aya sumay pananangitar na sa importansya sa may impatay ng Jesus. On pastor. Awa? Kaya si rin nya iba amay jad trumpet pastor may blowing sa trumpet
ipapanang dala, panunton ka importante, so say impatay ng Kristo Cross. Dapat naantaan niya amin niya totoo, ay alamay pinali, kaya pakaamtara. Ano andin ag na awatan, talaga na do sa lara. Oh, tas amay si kontulitan pastoro amay sing ano ipanang tuya may patay ng Kristo sa may sipan na Dios siya katawan niya walay kumadwan isabi to. Pastor, kapigan nagawa susayan panagsibuk o panagpaknul sa rayan trompeta. Basaan tayo, Pastor, Apokalipsis 11, versikulo 15 hanggang 18. 15 hanggang 18 agagi nasa kapitulo 11. Sa konto diya ay tansay kumapitoy anghel amaknol. Tan timumbok so an kakabalag ya boses di man ed tawon akwanda. Saray nanarian na mundo agawaran nanarian na katawan tayo tan si Kristo to tan manari ed andulan ando. Tan saray 20 tan apat mamasiken ya walara ed manyugyurong ed arap na Dios ed saray trono ra indak mumura so kalupaan da tan inggalang da so Dios. Akwanda yawat mid sikay pisasalamat o katawan a Dios makapanyarid amin. Ya wala ka natan tan wala ka nensaman ta inalam so balag a pakapanyari tan nanari ka. Ya 18 sa kwanto tan sinmanok so saray nasyon tan say sanok mo sim mabila. Tan say panaon na saray inatoy pian si karaso na ukom. Tan pian itermo so tumang ed saray arepon mo propetas tan saray sa santos tan saray ang takot ed ngaran mo ed saray ang kakelag tan saray ang kakabalag tan pian bagbagan mo so saray mamagbag ed dalin. Say pakatalos tayo sa atan, Pastor, ya pakagawgawa, amay umpisa na sa may panagpaknol na sa trompeta, nang i-interpretan niya ng Juan. Okay. So malapod panaon ng Juan, hanggang sayan panaon, hanggang say pansumpal na sa istorya na sa mundo, hanggang close of probation, Pastor, may panangukom, at anso sa may panagpaknol na sa may trompeta. May kumapito, kwanto ya anghelya ng paknol na sa trompeta. So aya, Pastor, so malinlinaw ya ibabaga tayo, ya wadyan sa ayan panaon so sa may panagpaknol na sa may trompeta. So ata na panaon, kwanto may intercession going on in heaven, ang gadnatan. Sa Diyos tayo, sa katawan tayo si Jesus, ang gadnatan manamagloy tini. Kanyan papaknulan tanta, si Jesus waman yun, ng 1844, Pastor, nantan tayo, yan ang umpisaya, si Jesus waman masanto ayo lugar, o most holy place, ang kasantuan, yan manamagloy tayo. Okay, Araso sa may timetable na sayan pa nagpagnulan trompeta. So, agilid ako piyananang ng pastor siya, wala man sa banay timeline niya, tatawagan tayo. On. At wardiyan mo pastor may ibabagadan kin, may sibuk na sa panagpatanol sa may trompeta, ya lulugya sa may panag-ibanghelyo at nagagawad sa inta po nadalin at saman manay so kabyangan din siya na sayan unorya trompetan panagpatanol. Pastor, wala susay, pituraya trompeta yan na tayo dito, nawa? Ay panagpaknol na trompeta, nagawa, ulitan ko, agagi kira, ed paglay na kumanam, tan kumapito, yaselyo. Wala tayo natanod kumanam, yaselyo, agagi kira. Aramay naturalesa, nananang tayo, aramay tantanda, ed kaliber-liber. So, papaknulan natan, susamay at amay trompeta. Pastor, anto susay kabalik san tumay unaan niya trompeta? Yad, kinagagi, yad, versikulo 7 na kapitulo 8, sa kwanto dya, sa may unaan niya trompeta. Tansay unaan, amaknol, tan tinmumbog, so kristal, tan apoy. Ya, alaukan na dala. Tan nibantak ira, tapo na dalin, tansay kakatlo na dalin, apo ulan, tansay kakatlo na saray kiyo, apo ulan ira, tan apuluan so amin di ka malambot. So, say ibabagat tutan pastor at may panag-judgment, may panagdusa na sa Diyos sa katawan. So, impanang nang tuditan sa may panagdusa sa Diyos sa katawan, tani reject das. Sararaman may sigalo, agday nawat. Agday nawat. Agday polo sa katawan tayo Jesus. Say kumadwaya trompeta pastor at nabasa 8:9 na Apokalipsis. 8. Okay, 8:9 segundo. Tansay kumadway anghel pinatnul to,
at singa sakay abalag palanday mandarlang at apoy so ni bantak at dayat. Tansay kakatlo ya dayat nagmaliw adala. Tansay kakatlo asa nasaray pinalsaya walara at dayat inatay ira salanti saray walay bilay at saray kakatlo ya saray saraya o sakay. Kakatlo na saray sakayan abagbag. Pastor, antayo may kakatlo, di ba? May one-third. On. Nung nanunutan nyo, araya may imuunurod sa tanas, awa? May nung nanunod one-third of his angels, kung tayo, awa? On. Natan, nung tayo, Pastor Natan, may tutukoy yung tudyan natan, aya may manangunurod say kabusol. Natan, nasumpala, so sa may panag-arida, at sayan, ibabaga tudyan kumadwa trumpeta, aya, si karaso naatiwla, at lara. Okay? Pastor Antonio Bagayod Satan. Katon, ken Pastor Ros, nung nang tayo ay judgment tun saya ay, labay to ni ibaga, aramay talagan rason, no akin amayamay, so abalang natin Pastor Ros, at talagan samputan lang na sa masanton Diyos, at sa may kaugsan niya ginawa dahil sa tapo na dali. Od. Amay kumatlo, Pastor, ya, pilasan tila, Pastor, awa, ya trompeta, nabasa ed, 10:11 na Apokalipsis 8. Si kwanto, tansay kumatlo yung anghel, pinatnulto, at naplag nan lapuod tawon, so sakay abalag abituon, mandarlang asinga sakay ngapos. Tan naplag ed kakatlo na saray ilog, tan ed subol na saray danum. Amay na-plug ditan, Pastor, ya, amay bituon, kanto, amay apostasitan, Pastor, awa, na-plug so sa amay katuan, ni Pulisayla, tan unalagi lang natin so sa may apostate church ko tayo. May panangi pulisay. Pamangi pulisay, may aliwan kagagawa. Pastor, diyan kumapat yung trompeta, antay babagaton tan 12 tan 13. 12 tan 13, tayo kwanto, tansay kumapat yung anghel, amatnol, tan asugat, sukakatlo na banwa, tansay kakatlo na bulan, tansay kakatlo na saray bituwan, yaed kaunungan, binmilungat so kakatlura tan ag sinmindag so silaw na agaw ed kakatlo to tan untan met so labi. Ano tayo, Pastor? Bimilungat so sa may agaw, amay bulan, tan amay bituwan. Antoy gabay ito ibagay, Pastor. Naniman, kung tayo, si mabeso sa may panangipulisay. Natan, imaralum lalamat so may panagpulisay, Pastor. Talagan mas dakila lamat so masanok lay Diyos sa katawan na saya, lapod talagan imaralom so sa may apostasi, ya ginawara. Kumbaga, sigano lalon kimasil ni, lalon imawa. Lalo ran imarawi at katuan. Singaw man so gabay tayo baga. Pastor Jad, kumalima ya trompeta, wala Apokalipsis 9, versikulo 1 tan 2. 9, versikulo 1 tan 2, sekunto dya agagi. Tansay kumalima ya anghel, amaknol, tan anang nang ko susakay bituwen anan naplag ed dalin nan lapo ed tawon. Tan ni iter ed sikato so tumbok na abot na kaaralman. Pastor, anto suni bagay yun sa na teksto ibabagaton na plug ed abot na karalman. Yeah, Pastor, nung tayo may apostasy sa may secularism na sa may modern age at talagan unggagrabe lang, unggagrabe, Pastor. So, jad ka panahon ng tilaya, Pastor, natanawa. Tan, sa may utit, ay kumadwad utit, amay, agtilabasan, Pastor, tan, nauputan tilay oras, awa. Amay river na Euphrates, kwanto, at amagaan la, or aman lang may asumpala. So, nasumpala, so sa may oposisyon at sa Babylon, amay totoo na Diyos, no pinaknol to laman agagi, may anong yung trompeta, natalo la so sa may kabusol. Babylon, sa gabay ito ni Bagaya, ay may kalaban, na sa Diyos sa katawan, natalo lara. Natan, antis balat ira natalo, wala so sa may interlude na lamang yan, nagawa yan diniskas to ditang bagay, wala lamang so si magsik, leutan na say, kumapnam tan, kumapito ya trompeta. Anto so saraya, Pastor. Okay, sa unaan agagi dyan, agawad sa may Revelations 9:16, Pastor Ross. Labay kon basan, Pastor Ross, tapiano mas malinod si katay sa konto dyan. Tansay bilang na ehersito at saray aka kabayo si katoso mamidwan 10,000 ya 10,000. Nadngel ko so bilang da.
So, wala susara may akakabayo kwanto. Si paraya, pastor, araya man na ni susara may manusa, nasanok kawa. Nununungan tayo, pastor, wala ra may forces, wala ra may evil forces siya nanang tayo diay. Tan, wala ra may kontra. So, nununungan tayo, wala mo sa may agawad sa yan event, ya si Mugsig, antis. Antis ya, ya ibuka so sa may 7 trumpet. Antis dan pinaknol, wala so sa may agawa. Aya may agawa may bitter sweet experience pan tayo. Revelation chapter 10 verse 8 and 9. Nang tayo, pastor. 10 verses 8 and 9. Sa konto di agagi, tansay boses, anadngal ko, anan lapo ed tawon, si katoy nadngalkon, akisalita lamot ed siyak. Tan kwanto, unla ka, alam so libro ya akabuskag, ed 5 na anghel agimatin ya ed dayat, tan ya ed dalin. At linmaak ed anghel, ya ingkwan ko ed sikato, ya iterto ed siyak, so libron balag. Tan sikato kwanto ed siyak, alam, ta sikatoy akmunan mo. At sikato gawaan mo ya ampait so ugas mo, balad ya ed sangim sikato so masamit ya singa dilo. Ano, pastor? Wala susay libron balag, kwanto. Natan alam, akmun mo, masamited sangi, ampaited ugas. Awa, no, inakmun mo, wala kasabited ugas mo, ampait. Ang tigabay ito ibagaya. Aya may tali-tali ng sama ng William Miller. May revival, pastor, may revivera, naninang dayon sa bilay Kristo. Awa, amay panahon, ya hinulaan daya no 1844 sa bilay Diyos sa katawan. Amay so revive, amay so timumbok, gabagabay da. Bangbalat ng 1844 la, agasing mabi Kristo. Kanyan masamit yang inuyada, ta revivera namin, ng si mabilabalat so sa may aluan interpretation da, ampait ya awat. Kanyan, bitter sweet experience. Kwanto man, pastor, awa. At anto so sa imbagada si anghel si kato, prophesy again. Kwanto, awa, mampropesiya kalalamat. Ayan si rin, si mabiso sa may ulupan na Seventh-day Adventist. Ano? Propesiya kalalamat. Ayari na 1844, wala so sa taluran grupo. Amay, arom, ani siya pastor, shutdown theory la, kwanda, anto tanay. Say Diyos, intelekto tila. Ay, siguro pinulyan to tila. Pinulyan to tila. Say may sakayat, say kwanda, walay alingo tila bat. Alingo tayo, walay tuwa-tuwa yan na agawa, pero alingo tila bat. Dapat man prophesy lalamot, manara lalamot. Amay kumatlo, kanto aluan tuwatan. Kaya manayang man ni siya kinigtan, aluan tuwatan, manaya. Tundaan nyo lang. So, araya may nangalawod kanunutan na sara may totoo. Kaya, aya, pastor, may bittersweet experience kung tayo, aya may great disappointment. Noon tayo, pastor, dyan interlude to ni, dyan Apokalipsis 11, versikulo 1 hanggang 3. Walay nabasaan tayo, pastor? 11:1 hanggang 3, ay konto. Tan ni iter ed siyak so sakay kawayan asinga sakay vara. Tan ni baga ed siyak, unalagay ka, tan sukatan mo so templo na Diyos, tan say altar, tan saray wadman amangi galgalang. At paulyan mo ed paway so patio, ya wala ed paway na templo, tan agmo sukatan. Tas ikatoy ni iter ed saray hintilis nasyon. At igatinda so masanton syudad ed apataplo tan 2 bulan. Yad 3 ay kwanto at in it dan kura. So saray dwara atasik tan manpropeta ra ed 1,000 2 lasos tan 6 ploy agaw aman kawas ira na supot. Pastor, abik la to dito na walay duwaran tas ito. Yaman mantasira ed 1 lasos 1,260 agaw or taon. Sa gabi ito bagad prophecy, pastor, awa. Siya pa may duwara ya taas ditan. Pastor, sa ibabagad tutan may duwara ya no libro kanto, duwaran division na Bible. Old and New Testament. Akin duwaran tasi. Antayo agagi kira jad Jewish tradition, antis yan na panagnakan niya sa kaya to ng kasalanan o si katoy ng gawaman, nakaukulan susay duwaran tasi yan na panisyaan. Natan wala susay duwaran tasi, ya itasi da susay kapakapanyari ng Hesus Kristo. Aya may Old and New Testament. May daan tan balon sipan, may babagat yung Biblia. On, pastor. Natan, anong nang timo dita niya, may nansulong na singasako, kanto, pastor? Apa irap, akinoy, sa gabay ito ibagatan, pastor, aramay totoo nun saman,
ya amay tasi ya matwa na Old and New Testament ag napaulyanan pinairap-ira. Noon 538 hanggang 1798 AD ay may ibabaga to ya 1,000, 200, anong pito ya taon o agaw, yan prophecy pastor, ang taon man apairap-ira. Nan sulong iray sako kwanto, lapod numan sulong kay sako pastor ang tiliknaan mo eh. Ang petang, ang gatul, Pastor Ross. Aluwal liknaan apairap. Aman so gabay itong ibagatan. So amay two witnesses pastor. Kaya may Jad French Revolution yung On. ibabang Pastor, di ba agawaya? On. Sa kainitan na may atheistic attack at sa may relihiyon tayo. May French Revolution na tatagda nagagigira, no walay so sa background tayo, at talagang inatake na sa may agtila man siya Diyos sa katawan, atheistic understanding niya, ang pulay Diyos, ya talaga, intelekto tila, o nayarin agad talaga, limos sa Diyos sa katawan. Pastor, say anong nang tinigda na interlude, may resurrection of the two witnesses. Syuparayan witnesses. Basan tayo, Pastor, Apokalipsis 11, versikulo 11 hanggang 14. O hanggang 12 labat. 11 hanggang 14. 14. 11. Segundo agagi. Tan kayari na taluray agaw, tan kapaldwa say linawa na bilay nan lapo Diyos, limuob od sikara. Tan imalagay ira ed saray salira, tan si mabi balag at takot ed saray akaneng ed sikara. Tan nadngelda susakay a balag a boses, ed tawon akwanto ed sikara. Unsugap kayo unsugap kayo dya at sinmagap ira at tawon dya at sakay alurum tan anang nang ira na saray kabusulda. At dya at saman niya oras agawa so sakay abalag ayagyag tan say kakaplo na syudad na plag. Tan inatay ira at yagyag so 70,000 totoo. At saray arom at taktakot ira at ang iter ira nagalang at Diyos na tawon. Dyan 14 say kwanto say kumadwaya lin mabas niya say kumatloya so sabin magano. Yung yung pastor, say kwanto dito namay, na maluya wala na yagyag. At amaya may susay natay, at timakot ira. Aya may ibabaga to ya kumatlon amay nashing, pastor, nununungan tayo, wala may panahon say utit ya agaw, ya walay revival ya unsabi. Lapod saray na nang dayatan tanda, lapod say nagawa na ani, amay loud cry, pastor, ya ibabaga tayo say na revive ira natan. Pastor, kanya nanto, na-resurrect natan so sa amay witnesses kon tayo, resurrection of witnesses, nanang lalamutan si katayo ya, aya sukwatawan manaya, dakil na ani ni unluubod iglesia. So, dapat tayo baga Pastor Ross, panamaglito labat, irama, sa may talagang sa ipanahon tayo, may ialagay tayo, pansyansyan tayo, pananisya tayo, at panamagli na bilay tayo, at dakal ni. So, makanang nang nasay Manlalaud cry tayo, pastor, no, nanang dan si kayo, tanawa. Nanatan, pastor, nasumpalatan, so say panloud cry, may tutit, ya, pamangipanang tayo, nasay katuan, unong panagbilay tayo, pastor, lawa, anto so sabi sabi, amay, kumapitoy laya. Ayala may aalagar tayo, Pastor Ross, yung kumapitong trompeta. Kumapiton trompeta, pastor, agtilabasan, pastor, siguro ang kapulay oras, basaan lara na sa Rayagagi, Apokalipsis 11, versikulo 15 hanggang 19, yaon sabi la, finally, so sa amay no 7th trumpet la gagikira. Kasumpala, amay trompeta, ulitin tayo, aya so sa amay warning. No, warningan la namin so totoo. Limasala, so sa amay revival. Asum pala agagik ira so sa may ibabaga na sa Diyos siya, may borrowed taon niya, impabayson si katayo, then unsa bila so sa Diyos sa katawan, no patano dala so sa may 7th trumpet. Ayala may panari, Pastor Ross, sa Diyos siya katawan, at sayan mundo. Pastor. Pastor, Anthony Susay, ibaga tayo leksyon, tama plus oras tayo. Okay, so ibabaga tayo na agagi ay, kaukulan agagi, kasumpal tayo ya arangel so sarayan bangabangal. Kaukulan sirin agagi ag tayo isasara so saray layag to. Dengel tayo agagi sarayan simbawa. Awatan tayo kumontan, tumbukan tayo so saray salita na ebanghelyo ya mangi papanunutan si tayo agagi na samay panagkaraw na perdona dan samay lanang tayo kumon Pastor Ross ya nagnunutan agagi ya say kilalaban at lanang yawartan para si tayo ya iiter na Dios at si tayo namin. Pastor, yung panaralan tayo ay pitura ya trompeta, sa akataya dya atatang niret sa kilalaban tayo. Kumon, bandisisyon tayo.
Yatumbukon tayo Diyos siya katawan, si Kristo. Ipokus tilay panagbilay tayo si kato. Tasing gerla agagi ya paknulan susay utit ya trumpeta. Noon sa bila susay Diyos siya katawan. Narumugan ka kasi, tan narumon daganak kasi agagi. Ya mansyasyan siya, ya manini siya, tan matalunggaring, ya mangipanengneng na say panagpatauli, tanong tantumat mangipanengneng na say panangunor at say Diyos siya katawan. Pastor, bali-bali sa election tayo, bang balat ang kapulo sa say oras, kumonta, bendisyonan kayo agagi, at sayan panangyapag mi, sa election tayo, kumpikasi tayo. Maaron Diyos, isalamatan mi kalapod, agnatukor ya panangaro yun si kami. Katawan, wadya ya pinanaralan mi, ya si kami manaya, at walalad unor ya panaon, ya papaknulon la sa say trompeta, kumon, ta si kami so mandesisyon, ya ununurod si kayo, ag mi kayong balot ipulisay, yan nun sabi kila katon, at ilaban nyo kami dito tawon, ya ipaparaan nyo. Diyan nga ranan na Jesus. Amen. Amen. Salamat agagi, at impidagop yung lamod, at sayon panag-aral. Salamat, Pastor Jojo. Salamat nga, Pastor Ross. Sa bendisyon na tawon, so nihapag, at si katayo kumunyami.